Jengkol. Mantap. Mantap kan Yud. Mantap kan Yud. Assalamualaikum Akang Bos, Akang Dulur. Galuk Kidul, jumpa lagi di acara vlog hariannya karena lama tidak upload karena kesibukan sesuatu dan proyek sekarang lagi mengecat. Biasalah kuliker. Salam kuliker. Dan sekarang waktunya makan pagi. Menu seadanya, menu kulik di perkampungan. Yuk. Menunya sederhana Akang Bos. Buncis, kulit buncisnya, jengkol goreng, sambal, dan ikan anu digoreng kebanyakan garam. Oh, sama aja kita sarundeng aya. Mantap. Ya Kang Bos, menu iya sederhana tapi nikmat. Alhamdulillah da ari anu boga nama eueuh keur balanja. Ya we menu nama goreng jengkol sama sarundeng. Jengkol mantap kan Yud. Taruang kasadayananya salam kuliker lah jamaker kuliker maki taruang kasadayana bismillahirrahmanirrahim. Buncis rebus. Jengkolnya empuk, ada kerennya gurih, perpaduan ikan asin, mantap kanjut, anjing. Anjing si Dun. Perpaduan sarundeng. Jengkol banyak sama kelenya yang level 7.
Pedo pisan. Akhirnya berat. Baju dibalikin nggak aja. Ncat. Alhamdulillah habis. Hatur nuhun tos nyimaknya. Salam santun, salam barai Sunda, salam Galukidul. Wassalamualaikum. Salam kuliker.